Bigger hand clap to the Kurwaza umuntu kansa iri muri phase cyangwa stage 4. Murabyumva ko atari ikibazo cyoroshe. It's not easy taking care of a person with a stage 4 cancer. Ariko Imana yacu igikora. But our God works. Kongere tuyikomera amachi menshi. Ntabwo ndi mubatindire babivuze muri make. I won't take long. They've spoken about everything. Iyo ni incamake ariko kwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu. That is a summary, but in March till May, Yari amezi y'umwijima. it was a month of darkness. Mabi pe. Very bad. Ariko ndashima Imana. But I thank God Duhagaze kuri uno munsi turi bazima. as we are standing here alive today. Cyongeyeho ndashima umuryango wa Papa Like ari nawe n'umuryango wiwe. I want to thank the family of Papa Linke, which is her family as well. Ari ibintu Imana ikora igakoresha abantu. There are things God uses people to do. Bagahagarara mu kibazo cyawe nk'Imana. They stand with you in the issue as if they were God. Mwumve yuko twabanye nawe ariko Imana ntabwo yigeze ituma nk'ubwenge. I've lived with her, but I did not lose my conscience. Nkongera ngashima Imana iyo umuryango wo kwa databukwe. I want to thank also my father-in-law's family. N'umuryango mvukamo wumva uko byari bikomeye bose. Even my family, it was very Barakoze tough. baritanze baraye amajoro menshi bansengera. They stood by me. Ngashima Imana hano hari mubyara wa papa. Here is the cousin of my father. Umunsi ngenda yaje kunsezera. When I went, he bid me farewell. Kugeza nkiriyo twabaga turi kumwe. Even when I was there, we were together. Nukuri ndagushimiye. I want to thank you. Ndashimira n'urusengero. I want to also thank the church Sengeramo. that I pray into. Ari ku kazi rero ntiyamamagaye yaratashe wenyine n'umugabo n'umupapa arubatse yaramaze imyaka 2 ngira ngo agize ubukwe bari bafite umwana batwite n'undi nawe yaravutse turabishima Imana. He's a family man. They had 2 kids. Araza rero aja kwa muganga Kaciro arababwira ati ndababara mu gituza ngiye babimbwiye ndamubwira nanjye kubera muzambona nkunda kwambara maske dufite kuntu harimo ka allergie ndamubwira wasanga nawe ugiye kubatake nka kuko umwaka ushize naragwaye cyane nanjye bimbera ikibazo nza kugira Imana irankizaho irorosha. He said he had chest pain and he went Kakiro in the hospital, but I was thinking it allergies because I also have them. Yeah. Then biza kurangira bitabaye allergy aragenda Kaciro ubwo ndagenda ntago nababwira ampamagara mu ijoro abwira ati ndumva bimeze na yari afite pain mwabantu mwe nabonye uburibwe ku isi ndavuga mbonye umuntu uribwa ukibaza agenda bamutera imiti nambwiye ko ari nijoro ja Polifame niho muri prive baragufasha ariko nta kintu dukeka twumva ari ibintu byoroshe. Then Polifame yarangiye babonye ko badashoboye bamuteraga penikira bagasa n'abamenamwe amazi mu mubiri nta releasing pain yashoboraga kuboneka even 1 minute. He had a huge pain that he changed the hospital, but again he was having a tremendous pain, but they would give him a painkiller and it would do nothing. Then bije ku birangiye baratubwira ati mugende muje gukoresha kwanza scan. Dukoze rero scan yewe nahise mbona ikibazo gihari nafashe report ndayisoma ndayitondera cyane bitankeki ikibazo kibayemo. Ariko kugeza ubwo nari ngisinziriye ubitumera nkaho bagukubise sinzi nk'ubu bukubiswe nayo nta bitekerezo byinshi twabashije kugira ariko nahise mbona ndavuga reka twiyoriente rero muri leta turebe ko ariyo yadufasha. After the scan exam, that's where we could get to see the issue. But then we changed the hospital to a public hospital so that we could see if they could help us. Ubwo yagiye Kibagabaga just kugira ngo tugende tubona ama transfer tuja Kibagabaga CHK
nza kugira amahirwe se yashika baduha igitanda kuko iyo baduha igitanda twari kudilayinga kuri icyo kibazo tutazi ko dufite ikibazo kiri huge kinini kikabije. And we got also in Sehashka and they gave us a room, so then we stayed there. Yeah. Ntago twabaye mu bitaro. Baratubwira ati nimutahe mukomeze munywe imiti, babuze igitanda ariko yararembye already, yarafite ikibazo cy'uburibwe, donc yatangiye aribwa. Turamutahana muri iyo periode niho Imana sinzi ukuntu yankanguye, ndavuga uyu mwana agiye kudupfiraho gucya. Deja bagiye gupima basanga ikibyimba mu nda cyabaye kinini cyane. Tuza rero kubona ko bikomeye, dufata decision yo guhita tuja India ibyihutirwa. After then he couldn't stay in the hospital, but they gave us medicine, and later on we saw that he had a big tumor in the stomach. But then we took a decision to go to India. Tugeze urugendo rero rwa India bwo byari bimaze gukomera cyane. The Indian journey was very difficult. Donc yagize cancer iyo bita aggressive cancer. He got aggressive cancer. Itamara iminsi mu muntu niyo bita lymphoma aggressive. The cancer is lymphoma aggressive and it cannot stay in someone's body for days. Kubera ko nyine iri aggressive mu byumweru ntago yagwaye ikintu, ibyumweru bibiri cya gatatu twari tugiye India ariko yari indembe byarangiye. He was only sick for 2 weeks, but we went to India in the 3rd week, but he was very, very fragile. Kuko yari yafashe mu nda already yamaze gukora metastase, yari mu gatuza, yari ku ijosi. Ni cancer igaragarira mu byo bita lymphnode. Lymphnode ni buriya buntu bw'ubu niba babyita le ganglion, niho igaragarira, yataka white cell blood, ikaza kugaragarira mu tuntu ubona nyine yari afite utuntu hano ku ijosi tubyimbye. Ubwo ariko yari yagiye mu nda cyane, icyo yashakaga gukora mu nda kwari gufata inyama zo mu nda zose mu bintu bitarenze ibyumweru bitatu, yagombaga kuba inyama zose yazihinduye ikintu kimwe. It is a cancer that attacks white cells. So in that 3rd week, it had been evident to the neck and all over, because everywhere where there is ganglion, the cancer takes that. Ubwo rero mfata decision ndavuga ngo yararembye, abantu barambwira ugiye, ariko si benshi, sinabajije inama abantu benshi kuko ntiyagwaye igihe ngo abantu babimenye, nta mwanya wo kubaza wari ugihari, ko ari gufata decision. Ndavuga ndagiye namfiraho mu nzira, at least ndabwira Imana ngo nabigerageje. Some people was asking me, why are you going? Because he was very sick. They could see that he was very sick. But then I said, let me take the decision and go, and God will take care of the rest. Okay, turagenda tugeze twafashe Egyptian, tugeze Cairo araremba completely. Once we got into Egypt, Cairo, he was very, very sick. Kandi sindi bubwira indege ko ni alerta abantu b'indege barahita babigira birebire, maybe ba canceling n'urugendo rwacu. And I could not tell the people of the plane, because they could even unschedule our Ndamubwira travel. ikalme wowe nyine warembye ndabibona. Ubwo nta kintu yashoboraga gushira mu nda, yakozaga akantu kangana ugwara mu nda, indika byimba kagira ngo ni giprizo bakubise mu kanwa kiwe, indika byimba then akagira pain. Nimbabwira ngo pain, nabonye umuntu aribwa, ndavuga ngo Mana ibi bintu bibaho ko umuntu yaba akiri muzima akababara gutya. He had a huge pain that he could not eat anything. Okay, ubwo rero turagenda tugeze Cairo, tugira Imana mu ndege. Icyo nibuka yafashe jye naramuhunze, nabonaga ntakiri kubisporta, nicara twagize Imana ntitwari benshi, nicara ku rindi kote gutya nkajya ndunguruka ngo ndebe ko agifite umwuka. Yafashe igikoti agikubita ku maso ye arunama, bakaza abakozi b'indege ati unamuka wicare neza, nyine babize ama protocol yabo, ariko arananirwa kuko ntiyashoboraga kunamuka, yarasigaye ameze gutya yunamye. Turagenda tugera India tuhagera bikomeye, ariko ndashima abakozi ba India, nimba ari bitaro nabonye byanjimishije, njya nsenga ngavuga ngo Mana ugifasha kiriya gihugu kibeho. I thank the people in that country of India, because they were the ones who helped us, and the workers were very hospitable. Yeah, badukize neza, They helped batwakira. Ntago bigeze bareka tunyura mu nzira z'aba international, bahise basa naho batwinjiza direct, kuko yari afite uburibwe, icyokere cyashoboraga kumanuka, donc uburibwe ntago yari akibasha gutaka, wabonaga gusa amazi ameneka mu mubiri we. He was Okay, nuko turagira amahirwe rero, batwakiriye, urumva twari tutaramenya ikibazo afite nyine neza, ariko nge cyaragaragaraga ko sign zose zigaragaza lymphoma zose yari azifite.
narasomaga akambwira ati uno munsi ko nabyutse nafuruse uzasanga umuntu wa lymphoma agira ibyo inch akishima akagira gute ejo nkumva mbwiye ikindi buri sign yose nari narasomye kuri lymphoma yarayifite. Every sign of lymphoma cancer, he had it. Because he would wake up itching, he would wake up sweating so much. Every sign I had read, he had it. Okay, nuko rero birangira twinjiye mu bitaro. Umunsi navuga wambereye mu bukomeye, twamaze icumweru mu bitaro nyine bari gushaka indwara, ariko already hari ibizamine cyitwa petit scan bari barangije gukora. Cyarangaragarije nyine aho cancer yafashe, ariko ngenda nareba nkavuga ni Imana, ndashima Imana, at least ndabona za liver, ndabona za ama organ ari principal yarakiri mazima, no kuvuga ngo yari yakoze ikibyimba mu mara hagati gifite more than 10 cm. He had a tumor which was more than 10 cm. Then iri na hano mu gatuza, iri na barambwira ati umuganga rero kunshira arambwira ati ngwino rero nguhere resulta, ndamubwira ariko mwijoro bucya bari buduhe resulta, nabonaga mugenzi wanjye nta makuru afite, ndamutegura biza kugera rero aho twagize amahigwe, muganga atubwiye resulta. My dear, umunsi njya nibuka tibagirwa, uba mu mutwe ufite ukuntu ujya ukorogoshora umutwe wanjye nkabyumva. The day I remember, once the doctor was giving us results, batubwiye ibizamine rero bahita batubwira ati ni cancer already iri kuri stage 4. They told us that the cancer was on stage 4. Yari bikomeye. Ndi njyenyine mu Buhinde. I was alone. Nibaza ngo epfo n'ejo biragenda gute. I didn't know how it was going to go. Already nari ndi kumwe, nari nakwaje n'abantu babiri nibwo zendo turi kumwe, ariko nari mfite n'undi brother, cousin brother wanjye direct, nawe agwaye, umwe agwariye muri iki cyumba, undi muri iki. Byari ibintu nagize ibihe bibi, ariko Yesu ajya bihindura, ndamushima. I had also 2 people who were sick, but I had so much bad moments, but God changes them. Ngira ngo abaririmbyi bari bazi ko ari twe bari kuririmbira. The worshipers knew that they were singing for us. Ubuhamya bugenda. We are the Umwana testimony. duhagararanye hano. This person we are Abaganga together. barambwiye ati twagize amahigwe ntibamwirukana, ubundi iyo stage 4 bakunda guhita bakubwira ngo taha vuba. Usually when it's stage 4, the doctors tell you to go home. Ariko Imana ibakorera mwiravuga ngo tugiye, we are going to try. But for them, they say they are going to try. Trying. And once they tried, batubwira ko bari bo bari expecting ko kira kibyimba kiri buze guturikira mu nda. they were thinking that the tumor is going to burst. Kandi barambwira ngo ni exploding nyine mu nda, witegure ko ni surgery, kandi surgery idashobora kuresisa. And when they told us once it explodes, it is a surgery, but it is very unsuccessful. Birangira rero Imana ibiturinze. And God protected us from that. From chemotherapy ya mbere. We went into the first chemotherapy. Yahise atanga result nziza. And he gave the good results. Ndashima Imana. I want to thank God. Cyanakoze kuko bari bambwiye fe secondaire ziteye ubwoba. They had given us secondary issues. Yarambwiye mpagaze amaguru aba paralyze. Once they told me all those things, my legs were paralyzed. Kwako umuntu nari ngiye gutakaza kuri njyewe. Because the person I was going to lose, numvaga ari ubuzima bwanjye ndi it gutakaza. was like my life. Even if yaragwaye gutyo, Even if he was ntago sick, batinyaga kumuhamagara ngo dufashe gutya tworiente, niwe yarazi ibyo dukora byose. even if he was sick like that at work, they could call Yesu him. gira neza. But the God who is Ejo merciful, bundi naramubwiye ngo ja muri Reven. Numva ndatanga, mba surprised. yesterday I told him to go to run the revenue. I couldn't comprehend how I'm telling him to go somewhere. Just also think about that close person to you. You will understand the same thing that I was facing. This serious sickness, everything in your life is stopping. I took a decision to take him as his aunt. Because I was the only one who could support that information. Because me too, I had died. God did amazing work. I came here once, it was Wednesday. He sent me a picture after meeting the doctor. Completely resurrection of cancer. Once they told him that he had successfully defeated cancer.
numvaga nshaka gusimbuka nko mu ntebe hariya. I could have jumped from my chair. Anje n'umuhamya twarasohotse hano hanze, Anje ni inshuti yanjye cyane. Anje is my friend. Aba bantu bari hano ndabashima n'abavandimwe. I think everyone who is standing here. Uyu cousin ntago yajyamaga na rimwe atamenya amakuru yacu. My cousin was always asking us of our news. Murakoze bavandimwe n'abandi bavandimwe bose tutari kumwe. I thank you and also our other siblings that we are together. Dusengeramo abapasiteri bacu barakoze. Our pastors, our churches. Personally umugabo wanjye wandetse nkaherekeza my nephew ndamushima. My husband personally who allowed me to go with him in India. Ndashima Imana ikiza rero. I thank the God who heals. Ndashima ko turi ubuhamya bugenda. I thank God we are the working testimony. Yarakize aba negative completely. He has completely defeated cancer. Yakanaho muheza avuga ijambo rimwe ko twabatindiye. Imana ibahe umugisha kuduha umwanya bishop. Nukuri Imana ibahe umugisha. Ntago mutuzi maybe mwari kutwangira ariko mko mwabyemeye kugira ngo duheze aba bantu ubuhamya mwumve ko Imana mujya muyizera ariko munihutire kuvuza ni byiza. Birafasha. So forever Imana imuri bihe, erega sina